Mwanyalo chako ga chaka. Sirkal chano medo ndiko e tich apisas mag arita e kaonti ma Kakamega kaka yorno mar bero lwasi mag chwalo chenro mag dongruok e gwengego. E kinde puodho ruoth manyien mar Butsotso Phoebe Andati e alap ma Eshirisi, Commissioner ma kaonti Ngali Ndaiya lero ni sirkal dhi neno ni ochwal apisas e kor gwenge manigi nok mag kuonde apisas goeko. Ngalia yango ni thoro mar chenro mar makama en mar bero lwasi mag kwe gi dongruok e gwengego. Omedo dwaro apisas go mondo ta chenro mag gi maonge akwede. Lakini tuko na challenges. Vile naongea hivi, mimi ni chairman wa Kakamega Central and Navaholo Nat. It is a challenge. You will go through hurdles. As a woman, ama kama mwanamke, mara mingi kupokea simu kwa wakati usiofaa, na mnajua wakati usiofaa. Anapigiwa simu, usiulize unaenda wapi, unatoka wapi, na umekuwa na akina nani. Ukimpea nafasi mzuri, atafanya kazi yake vizuri. Malengo ya gazettement ile iliyofanywa in 2017 iweze kutekelezwa ili wananchi wa hapa waweze kupata huduma. Na sio hapa Kakamega Central peke yake, bali ni kaunti mzima. Tuko na hizo maeneo ambazo zimekuwa gazetted but they have not been operationalized, na serikali inazitilia maanani kuona ya kwamba bit by bit as money becomes available zimekuwa operationalized. Jopur mag chai